Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukhlidu ladeu sarsang calak Rashtriya Swayamsevak Sangh Dr. Mohan Bhagwat aga arpun reutrik nailur ulapoi hakliar ulum sopet beneng ubade ulum kentang gajat benreu hinyau trap hinyau skom. Hagani geski ladon lang gihe naga seng khasi kime bat naga komiti utemen usan ke seng khasi. Habai jingkran hagani geski Dr. Bhagwat ulapan pau ke jiusung komen bolayo balik yuk kejat haute ulum kentang. Ulong bagalong gasngi kaba omla syuk ban kelet aga jing im jong u ban ulai khublei kerpang ya baro ulapan sgau banadu kane hi gasngi kabor jong gejun long tenrai kan khie biang haga imlang salang bat baro an yoweng ya gijing hagani gijing wan gejong Bhagwat ke komiti teman usan geseng khasi keme hapo gejengalam urang ba skor jala bat kekenhun kela pelong ru ya kagu kadem halor keduan kedupat jong sopet beneng. Layo ru ikajing batai lingkot syapang uni ulum kentang. Da vice chairman kelum sopet beneng komiti urang ba paya bi senrem. Bat layo ru ikajing keren orang ba Hamar Singh Kharmar ubade cultural secretary ke seng khasi keme. Dr. Bhagwat ulathong ru yawai tenrai ding kadak ban pensa kan mau yakani ikajing wan yuk kejat kejong u hagani kejaka bekentang. We, the members of Secrecy Commission Law, heartily welcome Dr. Mohan Rao Bhagwat ji, the President of Rashtriya Swayamsevak Sangh, amidst all of us here in this sacred peak of Ulum Sopet Beneng. Ane kamay kabilay makapa kabilay kanang thau kanang bu ani kenrat pilai ti ani mo kenrat hati tay mo kenrat kirang barang kensai nong yalam jong kasang mo kasih mo kita kikat ren rungu tay ani kenrat kasang kasih kamdon mo banai mo kai kaburam kabakrau ya une urang ba ubai du batong ani kenrat mo udalang udaktar nakatai ka kenon nakatai ka pati ani ko kenran ngadangu ngadadem mo kenran dakanam kasang kasi unda koji unda khya unda shaji unda thur unda la karngiu la karweng unda biang la kasap la kapong ani kenran mo kapa karang kau mo kapa kabasa mo kolum sopat neng toker khu toker do mo ya u ba unne la karngiu la karweng haringkan mo kaying mo kasam haringkan mo kenran pekin ra kikiro kipoti kikinhun ki jongu ani saudong ma uyai ma ukai udalan kakali kamatar udah syong mo karal mo kajan ka airplane mo hasun mo kiling hadurau ekin rat unda biang unda bit unda lain ka tingkuk apa ku kamen sau kamen sen ani yodon kipen win kipen ton nakadang nakamon to senran ka bilai to senran ka ringkau ko senran ka basa mo kalum sopet neng ani kenrat unda syai kum kaski unda syai kum ubnai unda pu mo kenrat kum usentiu kum uskut unda he unda yar kum kasi kum kastong tetang kine maki kintin ngadang ngadadam hakimot ka jungu ngai ti
khimata jonggi mo kapa basabai ngadadem ken rat yapi bapilong kerat ubakot ubakya ubasat ubathon bapilong kerat unang pet ken rat unang to ban he ban san ban kra ban phu ban it kameri india bakan pensyong pra pensyong syang kan pensyong teman syong pro kem kot kemai hatni asla jong kamera mau ngangu ngadem bane ban kem kaseng kasi sengraj ngikir khu kerdo yapi kolong ba kolong san nang koi nang kya nang syat nang thur ngingu ngidem si haja iya kene kepor isnudap da kejing sukmen bangileo ban pen er ngiu yau neu rang ba jong kapin puman roba na kate ka kenu RSS kumta unang kra nong pu bat une u khau e khau sha un sim bon e kerngeu un e kerwang kat cheba ulet kat cheba ukai unom don ka kiu unom don ka ser wal ada kijing penwet hak ka perthai hak ka mai india wal ada penwet ki khon ban riu ub leu nong bu nong thau un pet un jingo ya u un lat ka kiu un lat ka ser un lat ka pieng un lat ka smit ngingu u sen si मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। शक्ति जागरण का पहला दिन है। इस दिन ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन करना और स्वर्ग से यहाँ पर 7 परिवार उतरे, इसका मतलब मानव जाति का प्रारंभ हुआ। ऐसे स्थान पर रहना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और आपके निमंत्रण के कारण ये हुआ, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये एक शुभ संयोग है कि हम सब लोग यहाँ एकत्र है। आज के दिन से हमारे समाज में शक्ति जागृत होगी और हमको सब संकटों से पार करके वो जो शुद्ध अपना गोल्डन ब्रिज है, जो फिजिकली ब्रोकन होगा लेकिन हार्ट में अभी भी है, उसके पास सबको ले जाएगी। ये एक आशा और विश्वास और श्रद्धा मैं प्रकट करता हूं और मेरे 2 शब्द यहीं समाप्त